ka gospel kat kum Lukas kalanang ar dekat katnrib ni pula kumne kumta kilalet bak bad kila Shem ya ka Maria baru Joseph bad kila yu yau kulung ubatia hakashingoit pikan mau ki angela beneng kila wan kersiutia yakini ginongap lang berat kiber hagapor siteng senia kamiet kila let wat yau kulung Jesu but nda kila poi Lukas ong kila Shem ya ka Maria baru Joseph nangta kila yau kulung Jesu pen bale Lukas u to ningkong sapang ka Maria baru Joseph kumta man kasi mangiru ladang yi ki kulong ki kena jingle ningkong jungi yaki kalom sino imagine pi ne pide ki kun jongno Maria baru Joseph kila paneto yengi yau Jesu na isne ne ngamso tu kito ki ba nged ho Jesu de kidon ye percaya ka Maria baru Joseph Kiga kamaram jengki ayu kilale na banda jengi taman pane to yau Jesu bar halo lum kalveri fikan mau Jesu ula pane to yengi ya kakami ula ai yau Yohanes ya ka Maria kum kakami jengi dre dau dangre kakami la pane to yengi yau kun kanangi dan bok kamtam ni mentau benai kat bangi dang wat ya ka jingtip siapang ka Maria na ka jingto bokut ban mataga singi ngapani fi kumno Lukas ula to ya kerten ka Maria ha ka gospel bad ka kamram jengka ha ka tagapor bad mantaro kalong ban yelam yengi sho Jesu ni ha ka jing kristan jengi ka paman ka singiru ngin phasha me beneng ba insa ya sailam na banta jungi But kamtam ngin bod ya ke noksa jungka. Right? Ki angel kila ki gini ki nongab lambrod kila Shem ya ka Maria baru Joseph baru okulong. Ko himen ko para bayit. Ay bah ka jingim ka stan jingi ka paman ka singiru. Ngin long kito ki ba panito ya Jesu ya kiwi. Kiwi kin sa tep ba Jesu long nom pelim jongi. Jonga partai baru kowe. Ay ba ublay berdap daga jingai unkar ko kadaingi hagateng pa baru kon baru mensimbok